Right, URETERI kimirongo na yele mweri ni yo November kana yo 11 mwaka no ngiri yele mirongo na ithatu na county ya Meru mantu kathomba yethirite ni akioneka kwithira gita na mbere muno na ndi mantu yege siasa kwithira ikioneka wita na mbere irio ni mendekithia kubunjwa kwa thirikari amona kinyangi arethirite yaika kwa mbere yana yange kathomba yatokubanganite kindeto chieto Weru ari ndi mbere yara twikirite rito kindeto hii. Muthatu wa Kyoto Salesi udhurania wiki ya gamba koti ya Nteto ya seneti ya kono kiangabana kawira ritiani Luonde Julius Bijewe awete na kuwata mbaru thirikari ya kuwatila iriatomiro. Udhurania saini cha kuendekithia kubunjwa kwa kaunti ya Meru akira ng'ondu kuwani bakinyithĩtie irore 5,000. Thirikari ya kaunti yatharakaniithie kuwatana na thirikari nene na ikundi kimwe koya na utungata vutina maraibu na bompwe kirekro bari tontorene. Kanjo ya mangabana kuwa utimbe cha kurwa na El Nino bamukirite kuma kithirikari nene bakiuria DP Gachagua atie kwa iria Kenya. Manaitwa madhidhi wa Weru ari ni Maureen Komena ngeto PHINEAS IMAANA Nteto charuda ya mwikambiria daicho chongwa tombiria manto yegine ndi muthuto ya siasa na ara muteti wa Kyoto Salesi udhuranira na ikiti ya gamba koti ya milimani ya kenda guteanirwa kwetu ari ya seneti ya kono kiangabana kawira. Salesi ari wa seneti ni ethirite nende kiringa kura ntukwete kirikенkatheti ya kithirikari ontobirani giutatina watho. Nawe musiasa Jacob Mantelena ugete biachara Bameru batibati kure ogoti ni ontungabana kawira netikirite nindi atikomba gutungiria kaunti ukaitane kau na mukarigite wa kiama kino Meru Julius Bijewe augete na kuwata mbaru etuare MCAs Bameru kwandikira Rais Ruto kenda thonde kathirikari ya kuwatila Meru nontungwataniro nithirite ikire maburu mwanike Nteto muthuri Muriuki na utwambiria chio. Igamba ria rairikite ni muteteri wa Kyoto no ethurania Salesi ekenda koti ya muronto bra bathirikire nyombe seneti kagita karanga vana Meru kwa mwangaza itaita wa gitine akiwa mutaratara jojo ijounire watho nonto seneti ugite gatumira ntiku ijiri untu bra bonekane watho bobo kiunwa nchokeria MCAs beto nkatho ni rwari rwa baikirie seneti rwega muno na rugwita seneti ituonere seneti yongwa iri nyomba iria ibati kuthwo ikithithia sheria ni eremero kuthingata sheria ciayo ciongwa na indirombere gwikia igamba ndene ya High Court na kire igamba riri ndiromba a file ikwe mbere ya Chief Justice mpombe kunenkerwa 3 judge bench ni untu mantu jara ko raise petition yeje imantu ja marito muno jagi sheria na ni mantu ja public interest ni untu bwa kwithirwa senate yongwa itathingatire gazette notice properly ya ko debate na gukorokia kana kugwethia manto ya impeachment motion within 2 days ibagarire mwanka runene thasta na nusu cia tariki kenda amna bubu augite moko jamwe ja seneti etumire tejauma na nakonda Kenya jokoti ethwe kijategera na nkiongera au ke petition yeu nenkoromba kaire ni untu bwa kwithirwa governor aikirie ukoje no gataga senators ria baringire kura na baki debate bakiaria batariria bakiringithagia content ya impeachment motion bataringithia manto ja mbecha kubunjwa bataringithia manto ja court order kwithirwa ite kwe wagiteo ni governor baringithire manto ja video ciikirwe cie norongo bobwinge muno so inya ni romba ringi nkoromba ritegero ke petition yeu na ni onto video ri ciari ciorongo governor ombe kuromba urekeri kiria Kenya kiria Meru kiria rume Bameru ni onto ni twagiritwo giteo sana ni antu bara batize culture yetu uriekari na mwisho kireromba ri nkoromba koti yethira igambariri na merit senate ichokire kaire gazette process ira kaire kwatho bare one bati kuthira ntuko ithatu ba gazette ntuko ithatu bachokere mutaratara jura kaire
ndene ntuko iwitha amana bubu kongi na kuja ko mantiri orenyo musiasa ndene kaunti Meru agitoka ja kithwa ngavana Meru kwa Mwangaza na kuthura ni rore bekithwa kibunja kaunti Meru mwankira nandi mukario Meru atibiri kwithwa kirwa ri ogoti ituronere MCS barabo support governor na kinya governor wengwa au akoremwa no tongori ba kaunti yetu Meru kuinkoromba kinya mbeshire tukuria SSS anto barabo de bare a ene besha kedrikare account kinya shintoromie mwanka re county kabunjwa uranga bana rwibwa kwenda kuthithia nkona nyanto bake no bakwendelea kwa sign so bateburi go bakyo sign cia kubunja county na bakyo ya mbecha kusimbeshi batena ngoyacio no tiro cieno bene kuritango yacio ku urara wena kwa sign cia kubunja county na romi nya kwa mbecha cia Meru iteto tumiro boboi no ntwari tingwe barabari mu ofisi no ntiba kumnya county yeta kubunjwa mbesa baitumira bo bakwenda na bethi oba kwenda ntiba kumyote mto abauria ko ndenda manda gavana aitorie au mbesa cia sesi karewa na inyanto babwe bukenda kuria mbesa bote kumnya itoburi dirangwe tha county Meru tengwe kuritwa kuo kuro mieni nya babu kuria sesi ugeta mto ria sesi ethori sibitari ethori na bonganto kuria waginya license cia nduka ugeto ita kusithirika ni ngabana wengo na ruwa kuria magakwenda kubunja county korigitio kya makeno pe no mbijewe ethwa kiwana kugwata mbaru mono mantho ja Meru metropolitan ethwe kija ni kendo litukuginda ne county Meru buthapo kionekana ikuonekania gutinjire ngi tugeta ni Meru Metropolitan Services Way nontu ngwatano ni remere na ngugi ni remere kuritika na ingwitikia monkana ndinya Commission for Revenue Allocation ntegwitikia kwimbeca already kwa allocate ndene ya Meru nontu nyae ka allocate gutiumbeka kuthithika budget gutiumbeka kuthithia mirandi gutiumbeka kuritika kwa ngugi nontu nio ngabana no igutwikire ati kumbeka kumba kwithira agikinyirika and therefore nio nontu assembly no monkaendere kurita ngugi then it follows uria kumba gutethia county no Meru Metropolitan Services na muthire nandi agwa muthio mwaka juju iba kwenda Meru batirimana chokanire kanya baria mura baketha bagita na mbere ani nkorinyani a Meru bond kuma igembe tigania na imenti na tu batokera tugide mushemani jwetu mwisho mwaka ndariki 31 twambirijwa mbere maili 3 kenda tumba kwaria mantu yetu tule Meru tumya mwaka uyu ngi twitete atia ajo judirete atia tutegera mantu yetu ye development kenda twaragia tu United team ya Meru tegutwika tukenderea gwikagia antu bange ngugi na twarikio baikia ngugi kirima kigokira twakinya gitara kura gika flat gutiomba kubwa itoye twari turi a Meru twita sauti yetu na tukathikirika ndene ya Kenya nkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Right, we muthuri murioki no ntubande tu nangina kuni ati MCA wa GOJUS mutembi Mbiuki na urithia nto batike ko lota MCAs ni onto tipo baina thina Mbiuki ugeta bare MCAs ba Meru ni barutete ngwe yo ya mbunge ya gukurukia budget na kinya mabisa ba county Mbiuki ugete anto angabana kawira kwa tambaru odorani basaini cha kubunja county apotere kuandika barua ya kubuta ngwe no nto ni ore minende gutungatira Meru Kurukia ugete mwankane ndigutiweti na mbere bonekete na bakenda kumenya urambeche itumikite kaite no kona kyo gikundi kya kari basaudimenti kira kikwata mbaru MC wa county Meru baugete nindi bakwata mbaru ndikithira kwebirio bichine ma minister na mabisa banene barane ndibedrite bari itene bakiringanida kwa no tumiri bodho kubo bichi chemwingi mutugikare katwende tui MCAs ba Meru County Assembly kutengo ke bagwete kana bare meto ikulita ni migambo ya MCA we GOJUS Mbiuki akiwa kwa gitariri akariba Meru ne batike korotithiria kiala MCAs bambunge ya Meru bakiuga bateguita ngugi yao ememo akiuga botha iji ne barithite ngugi cionthe iri kubatara ya mbere ne bakurukirie ngabana kawira Mwangaza CIDP NDP banjeti ya mwaka jojo jwa thirikari
thirikari na nĩ bamũkũrũkĩria mawaziri bawe o hamwe na arũngamĩri bandwangi mwanya na kinya kamĩtĩ ba municipality jwa Timau na Mawa na kowe mariuga bota MCs bambunge ya Meru nĩ berĩgĩrĩte ndwangi mwanya nĩ baibangĩte kũritĩra mũkari wa Meru ngũgĩre rũngamithia iji kĩrĩa tũra expectite mwanka thaiji ikwethwa nkinya work plans nĩ ciathondekirwe by the departments, procurement nĩ yagĩtĩrwe gũkethwa thaiji antu kwethwa bagĩcainĩragua marataci ja suspend the county government of Meru ne contractor kwethwa bengogine suppliers kwethwa be in the field ko executive ne remeto ne kũruta ngũgĩewe na ndiuga ngabana antu bakwethwa kĩrombaga kana kĩ-anticipate to suspend the county government of Meru abati kwĩra Meru nontu assembly ne mpere interview na bia kũruta ngũgĩ na inde mine ngũgĩ oniga kwandĩka resignation letter buthurane bunenkere ngabana ũrĩa wĩna capacity na ũrĩa ũkũmenya kũrutĩra ntũ ngũgĩ nĩ adambio kĩaĩnyĩrĩtie wandine yawe yegoji west ngũgĩ ĩrĩa ĩrĩga kũritwa kune ya mbanjeti ya thirikari nthiru ya ngabana Kĩraitũ Mũrũngĩ arĩa ugĩte mbanjeti ya mwaka jojo gũtĩ kinya mũrandi jũmwe county ĩjĩ ĩtĩkarĩte to the expectation ya mwananchi tutirerenti our effort kurwira haki ya mwananchi wa Meru keba iko tukamenerwa tuendelee kumenwa mbati tutekira Meru eta nde tutegererete ngugira yonde ikuoneka turitete tingugi ya the current regime budget ya the current regime ne budget ere yakuruketwe kagita ga Kĩraitũ Mũrũngĩ niyo turutete niyo ngugi as assembly tugetia statement ya kuonania expenditure executive kuma July mwanka today no tutetekeria thirikari nene ireta mbeca cia taxpayer in this county indi gũtuĩka that money is not accounted for na gũkatuĩka ikio tuketha tukimenanagĩra tukenderea kumenana kungina kwa kari mwanya kuma mirigene ya South Imenti bakiaria na Arua nĩ baugĩte nĩ bakũgwatana na MCs bambunge ya Meru kwingata mawaziri na chief officers ba thirikari ya Meru kũringana na romba rĩrĩa baikĩrĩtwe mbunge iu nĩ ũntu batĩ kũmbana na ngũgĩ na nkũrũgi kendeka kĩthomo kĩrĩ bangi bara bakaewa twanya tũu na arĩa baugĩte kenda mũmeru akagunĩka na mĩrandi ya mbere no mwanka beberu obisine turenda baba basete example ndene Meru county kenda rĩako kaethwa kwĩ antu bangi baewa ngũgĩ egwite kũrũngamĩra kĩgĩna kĩa Meru muntu agaita akĩmenya Meru bamuthurĩte tikwethira ngavana bagakiraga kĩrĩrwa rĩrwa sainire gwatimba rubanga bana mwangaza bakuthurania guntu mwanya ja Meru kenda bagaikie romba ra kubunja kaunti je bariuga kakanika jira kanga bana mwangaza kaguchuraga gĩsiasa ni untu kinya mbunge ije ya bunjwa bagatigira ne bakuringira na gucokia MCs barabariku indi bethire bakiania ngabana mwangaza uria bakugana remi kurita ngũgĩ yao endi MCs nĩ bakũrita ngũgĩ yao na nkũrũki bethira bakĩgwatana na MCs rwarĩrwo kuga bakothurania saini cia kaunti ya Meru ĩthira ĩkĩrĩtũra ngũgĩ nĩ MMS signature cia akũthurania akaboa disi kwenga MCs isi akwani kawira na kinya kaunti yathweka resolved MCs bano wakethera oku MCs betu 69 ndenda bugwatanire na abwe twauga buturetere signatures ingi tusaine Meru Metropolitan Services kingia kariba bane baugĩte bagachiritira kuthiũrũrũka kaunti ya Meru bakiũragia biashara ukagĩtogito goti ni untu batĩ kuona mirandi ya weti na mbere bakieja na ngerekano na njĩra cia South Imenti na kinya cha tauni ya Nkobo iria kuanisha thirikari ya kaunti ya Meru na itegwĩtĩrĩka tumaja twitite kwĩra antu betu ba Meru gukagito goti kairi baria no ntugoti bara bariaga buka itangũgĩ buri kama to buka ikwa Senate buka kama to buka ikirwo Moses Kuria na basuza nikiga nitukwenda kumenya imbigi tumi
Southimenti uwingano te barabara igwitirika thaiji MCC bakorokire budget si wa barabara ure umita Southimenti neja atwire mbeche yu ni utietere Mudiene ni akari barabara ombete mbunge ya Meru kire supplementary budgeti batigera ne bamedidete na bekera kigina kyongwa kira kigatumika kire murandi muna tukaandikirwa milioni 10 renkerwe governor akagure live animals tunenkerwa milioni 10 tiandikire gura ng'ombe tunenkera milioni ingi 10 tiandiki kathithe cibitari na barabara na kenda gutwika tembeche igutigara cia kuringa kikiruthuria kuthiuruka na kiringana cio kolea kuma gicigo mbunge kia Southimenti nke report Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare. Right, barani ni betithite na mbere mutaratara yo kuthurania saini chereni kithira kubunjia county ya Meru ntere cia Kirangondo egembe central baugite mwankatha yanto ngirie mwana mana ya tano ibekirite kirore bakiere baugite boikona ne Meru nino inenkuchanio chotengeria ire kwithira nende cie kujira wa county na mwana bo baugite kinya kithira saini ne kuthuranwa ira kwendeka kaitene kani thiri na ngwatano kenda mu Meru akuneka Nicholas Chabari na chio Kusokira nto ba Kirangondo nkatho nyingi sana no nto bo saina signature na ntukuyire saini ngiria mana 5 na bakarikia Inune saini ira chithuranithio kuma kiria kari ibagwandi ya Kirangondo ntere ino cia Gembe Central bakionanagiria ati uma bari akari banogetwe ni ndwa na sarakasi ira bethiritwe baikujira gatigati gatongeria ba kaunti ya Meru na arende bakuga ikaba utongeria bobo akunja konjwa na utongeria abonge bokathurwa nikenda buthinambe na kurutira kaunti ya Meru ngugi thai anto beto na bakweta na roi babara cionde ni mpasa bote babara wetika ndene ya Kirangondo ndene Meru te babara wetika thai ana bakwerwe serio ana baiba kwete kweta form 1 next year utembasares the neighbor ko thai cia kinya mirimo ye ya roi utemutongeria omo mwananchi akomba kwa access omba kwa address the neu right away bonde thai kinya MCAs kabe na makosa kwetho iba kuoya musara lakini utengwe iba kurita na nebu onto atwe tore kundi na tore atongoria baraba kuona manto ya tewe tabo ya Meru tuwa kinya ketha no tukua thiri ni chowe kaniba watanire na tuwe still nya ba tukatoya atua no tukinya i process ote kinya county eto ya bunjwa kinya itarari njimwe thirire ya Uhuru Kenyatta na kinya thaye tendisubika. It's a process and it will cost Kenyans money, it will cost taxpayers money na bado tukaria stand still for a long kuwende kinya president yako ndia au atire kawera wo ukoyokiwa county nendisobwe tewo uwe ndisobwe na tewo menya kuwa ire ngocho the ira itawanda ni mbeche thirikari obu utwenjera cho abara icho obu na cho beo iyo tumira kugotenile signature it cannot work kinya twetho tusaini maratasi iromba riako wori ndi Richard ntikoromba tubunja county iromba riako bwatanire lakini kwa tukapotomba kuwatanira rekana baraba kuanga MBC te kuanga nini petition nini to petition kinya ke president na president akamnya thineri kwa Meru na president ana powers sako bwethia interim committee ya kwa elia signature na kwa Meru mwerekero wa Meru within 90 days ketho kimnyikana kwero mbareto tuteni interest na Meru bunjwa batu mwananchi nanoete ni kilele ke mwaka no amwe no gubakiuga tika bakwenda amono thirikari ya kaunti ya Meru yinyangika kana akinya gutwikika na kwe muntu akwengatwa ende ikira bakwenda nengugiru twe ibakoromba thiri na ngwataniro ne cheru gatigati gatongire baba na bathinambe na kuruta ngugira ibaterie neka kobwa ya Meru ditira ntungwe andika baroa yandiki o andike deputy gavana umwire no kwenda bukarante bwariye ikana ntomeri andikira ma MCA o andike to the assembly o andikira the speaker webera na copy ni auto meseneti uona ni ate no kwenda bwarania bwatanira nikenda bomba songethia Meru kuraya na Meru umba weta mbere nanda kwa medho na bange ba kwa medho na tukuloletio weta ndumetro weta manda mungabana wo weakness ya were seneti ko weakness yo tora nio ukwenda murungo otethie thiria unyoroki seneti no kana na chore muntu mwamuno reko chencha manto yara eta na muitire yura andika baroa
itanto bara bokarende bwarie nikenda Meru litirongwi reka no sambara obo ora sidre seneti reka no samba o sinde kreito o sinde lentore kura utura na mantu no Meru ire akolitirongwi no ntukumore koya utengo kulitirantu tembe ora ayana temete ora ayane androa ntekumea mandra mungabana antoba ko yurungirite ninaba ko endretie tubura nkiomba kuromba burukinya bwo konyenyekefu kiri ngabana yes to civil society to sign signatures ndaromba we MCS kanya ubete kiumye kimwe bokarambe abo kwaranirie ubete obisine ku mbere wendie signature Nairobi enduba kari akwe yabothikanire kana bwaraniria te kwana wina bonge bakwethia oleliani bindira ntu bene gwenda usaini maratasi ya bomenye buguthukia kana bate kubiru babwe nikenda bucogerera o au bukendelea witambere na andwa burete ngwataniro burutira Meru ngwi na Meru na kariba Meru bakaibwa bwea Meru kwina thina tutomba utura thina ne mbesi kiya se kubwithia barabara mbesi otethia mwananchi iria ku county itikwa na muntu kwambira ni itikwa na policy kinya ma MCA na ya kareta barabara uai metropolitan no enenkero president no ame formu yes kinya yo no formu lakini okinya ni process ni ngwe nene ni ngwe kwenda mataria manene ko bonde kaba kwarania nikenda tona Meru ndire weta lakini manto yonde bakondo toni ni vituko ni sinema ni kwenye Meru ya manto ya tio na toachi maendeleo Kuma Kirang'ondo Kebe Central Veteran Class Chabare Kaunti ya Tharaka Nithi nikanite kirore na thirikari nene na ngwataniro chanto kiombe kenda gutigira ekurubari twibakona untobutina mari wa gwikinya cibitari mucemanio yure yotongeretwe ni nkadhaya ngabana Margaret Muthomi na Minister Gimandura Kugachuya nibabanganite mutaratara yurane ndio kethiro itumika kenda yo amberia mwaka twitite Samuel Geshima na tulukethiria Nteto hii currently kaingi kigagwa kiri kinyamara kinene guchwira utungata mwekuru umurito rida agwatwa ithina ta ya kurua ndamu muno nturani ireitare ya kubina cibitari nene amwe nogu ekuru babu ibakwirigirwa kuthirirwa kinyamara gikuru arua gukurukira mubango gatika thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na thirikari nene rungura mubango wa mobile mama kana mama amwe na kampuni ya Vodafone na gikundi ya PHINEAS. Kwa hiyo mazungumzo tunataka kusaidia wamama wote wale wajawazito wakipatwa na kitu ile wanaona si ya kawaida. For example, vaginal bleeding ama uchungu isiyo ya pengine ya uzazi ama isiyo ya kawaida, wanaweza piga simu na wapate usaidizi mara moja. Kuna watapiga simu na watasaidiwa na our nurses, wale watawatumia gari, tunawaita community emergency drivers, ama ambulances zetu kuwafikisha kwa kliniki ama kurecommend mahali wanaweza pelekwa ndio wasaidike. Mbere tugwitikira na twauga ni njira mbega muno ya kuthie ya kwambiriria na tugaciuka twite gikundi kinene gukira kiria twina kio nikenda twaririria tumenya county government ya Tharaka Nithi ibathi ni kuruthate nikenda tugwatanira na antuma national government mama. Kuringana na mwekuru wa gavana wa kaunti no Margaret Muthoni, mubango jo uraukeguo kiruta wira mwambirioni wa mwanka gujite ukanyithia ikuo bia tugenke kana bagina kumania na mathina makagita ukamata kana kagita gauchiari. I'm very excited about this because it will help us reduce any maternal deaths or lose our children, and you know our health is our wealth. Soon hii project tutaileta iweze kuendelea na kusaidia watu
watu wetu wa Tharaka Nithi. Nduraku ariuga ati ngwataniro ino ikenda uteithio kuma kiri atongoria barabangi ba kaunti ino ta MCA barabakaendekana gukurukia watho bwa kwarutha mubango jo kwambiria kuruta wira. Maundu mau monde tukaria na tukigwatanira na atongoria metu His Excellency Governor Muthomi Njuki bamwe na atongoria ma siasa MCAs ni kendo anamo no kumea kwina kamite ya ugima wa mwili ya county assembly no monka tuthie tugwatane pamoja ni kendo na tukithie njira ino community cietu kana ntumetu Tharaka Nithi megwe makimenyaga na ate tukumarothera. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right on, nikumira kinde tunendia Samuel Gaishima tukiona kanya kakunoka ndi nchokerete ringi ukethro gitakuraya. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Hii Krisi GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi. Hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinyakambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Chacha! Oi, tutu ni tu. Oi, masa sopa, tatigo estira ya no kumakaugo. Vale riangara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenere turi amwe.
Ana baku ni botoro barujo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Nonto wakwithirite na mbere kwatana na oni tuchogerane ati ngotaniro ya mangavana yonanitie muthuro yo nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua kugathirika inene nenenkanirite bilioni 10 kiri makaunti chokorwa na El Nino mukarigite wao ano igoro ugite gutikinya ndururu bamukirite kuma kithirikari na DP Gachagua na thimire migambo ya kirira kwari manto yawe korokiba wete mwankanene ni bathirite kigena kyogwati na mbunge cia kaunti ya Kichumba kwithira chiba kurukairia budget ya mpungeli kaiteno kau nibekanirite kirore na thirikari nene uria baukiria iwanda ni view industrial parks. Boniface Mongera na tutariria nkuruki. It is a good morning and tukariro kiriro rwega kiri munio rais Rigathi Gachagua haria kanjoithe magavana icumirie na yaria mugambo jomwe na gukanukia na guticirinye ikinye imwe baranenkirwo thirikari nene ukabirana na El Nino na kora DP Rigathi Gachagua rugite ntukwegoro ati thirikari nenkarite ciringi bilioni 10 ni urongo na ni urongo bwerone. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. We note with concern public utterances that suggest that county governments have received funds from the national government to support the mitigation of the devastating impact of El Nino rains. Murokiro ntukonora kigire gushangura kingenyo nonekanire akiringane migambo areugire no tumagavana ibakwari urongo otushiringi kinyemwe. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision. And so I urge all political actors to make reasonable statements and actions that will help the people of Kenya to elevate the suffering of those who elected us in office. Kaunti nyingine cio na mono cio kumurotera northeastern icithiri tucikinyiru mwoguo gavana bakuma gonto goko bakio ginyambe cire batengete chemitino kana emergency ikinyirite muthia mnaku bunge cia kaunti mwanya na dikethro cirasimika kuthro cikuruke muswanda jotumire bombe cia El Nino kwa thirikari nene otikingotere kethurire keria. You will understand that the counties that are worst hit by El Nino are the same counties that were worst hit by drought. And this is happening, you know, with all happening within the same year. A lot of these counties spent their resources on drought mitigation, and now they are hit by, you know, the El Nino rains. You can't expect and you can hear that we are still owed over 62 billion by national government. Honestly, this is the time for national government also to ensure that counties receive all their equitable share. But also at the national level, we have resources for disaster preparedness and response. Kanjo magavana ikwareja kiri mucho muno gucina na thirikari nene kenda kuthobetethaniria ugukire bionda bire bi kaunti mwanya na Gichonko Industrial Park. Kaunti 18 ichushina bionda bibi ene ntukwe narua kaunti 17 ichushikanire kirore nonto kaunti ya Meru ite ukario na itutumite mto eja kuthithia Nteto eje. It is envisaged that CAIPS will be completed within 3 years from the commencement to boost aggregation,
value addition, market linkages, and industrialization of the counties. But I must say that most counties, because have fully budgeted for this year, we expect that most counties will finish the construction of the KIPes within the year. This strategic approach, fostering backward and forward linkages across the economy, particularly within the manufacturing sector, is imperative for inclusive and sustainable industrial development, a prerequisite for driving the country's economic growth. Nke reporter Nteto TV kumaja kingine na kine kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, nangina kuni ate akariba matunantura ire kwena kinjaiba no kwa bunene ngira kuwa ruhero makondori irwedrite nendero kireta ngangina njoka kuma kedam emonteri wontu bone ndi butumete akariba kadama kinyamichio na kuma ne kumakira otorobo nyonto kinyabarabara ite kwidiregete raika Kroki antobani nebare ogwatine bokwa to imirimo era yumana kiana ruini untu kinyabyoro bidirite bikioneka korokera kumania na mburana nendi bakuromba antobani boboya na kinyadirikari kubatebya kuma ke kinyamara kiemu kirimideka aina ronuru Ibo barabara lamie kuma kenja eweta meathene kari muthemba yoelia kaiteneka kambura akari na boiba shukumi makondoria na kwengwa nyumba ciao buru na kinya kanisa irabageta kuboreria nkoro ciao nacio isingili makondoria pio iruorono rwa ntura ya mato na ingeira ibathiurukirite thokone kenja etigania westi nara kariba kumakiro karia bwana bao kumania nogua bwa king'ang'i na njoka ire ikwirikana chirwene ru na kinyogi mabwa mwiri bwana baraba mubanjiriretie kinya washwa batumi ndaweta naroe ngoko igweta naroe mbodi gweta naroe tutena into kingi tu batu kira tumba kuruma ana beko baye tu kinyomba erete chibitare nkomuiketie kanda etherera manto yare andra wakambe yera non toteko mama irwae toteko mama ichiola into bionde ne abio yoriara kwancha kwa tomuche yo to ne abio ribionde ende batu ne otedio to koromba mokai ne to koromba otedio bo haraka non to ana beto bare atarene itokera bare wani ng'ang'i itokera baro mainchoka itokera ba watu ikolera na itokera beta nyaro ero mona nyata tolu baroro ra kwera kuo king'ang'i kirwene ku kwena njoka jitawa ndatu chirwene so nandu bathamire area na ithine twire kuma tene nchereri kenja iko na imbiche bogo twire na ithine twire kuma tene twende antu bonde bathamire chioro bionde bia turana roi biungana nambi biungana na chioro ko otunya tugendele umya ikolere kauma kuna tuinge thoko ingwe ni meraitano tutire kumba kondelea ukariu ture miunde yonde na nyumba ira chienao antu ibathamite na barabangi bati kumba kuthama na untu bakwithira bati na mbecha kana bati na kumba no bairwine ya samaki nende ibarombete thirikari amwe na ikundi bitebia ke thirikari unkumira na ruano ba utethio mbere manto ya thuka nkuruki gavaneto iba watanire otora turaikirwe manto yaki yabwera iba watanire na ritingwe babange ikenda batotethia kinya kwa thato tiombeka otethwa thai nonto ne itaria mutala itureru anto ana beto bakomba koria anto kinya thirikari to ya twiki anto aya nonto ara kwena njoka orendo itwiketo kwena nyake ng'ang'i na twereo kawera kiana yakwa kawera likithathia murungu kawera munthombe murungu aiche murungu saindi mbia kwa murungu saindi ateta bonde ateta kanichene kawera kokolukira ba murungu atongoretie tethia matu kawera mwangasa au botethia bumbunya akarikano abuo atethia thine kenjai agakora kurwano akabwithe bia kubwithe ntu ndo cia thire bareka na ndo enya anjire kubwithia to akarikana ro bwiku bou na iromba reo kenda kuthiria thina cia makondoria buruke njai tutithine ro muno kala wachite muntu kumanenji ro au mba ro kagenda kurete romba kuyuka kuronjira ndambututia ro ya ro kora ro ruingi ro kya ro ndamu ne mbututia ekenjo ndamu ro mandamu ne ara kwa tukande kurete kathoko sasawa Rwera kombututia endea kwena itera kiangazi rwera atumirwa rweko kabutho nya piping roke antu bakanywa inya tishu nene muno ithirikari ukuitha ritho ture mona bakiona ature ngire kona MC Oguntuku ken naibae na rombete thirikari county mirukira no tethia kariba
akiwa kigina kira gitengi nontu bwa makarika ya dharura ikibati kwithira kingwine Thaa ikenda konokia mioyo na into biantu. MCA atithaira ena kigina kia mbecha kia kurita ngui. Kigina kira kithaira kirio ni kia governor. Noe MCA akethira na kuritaniria ngui na governor aimwira mathina nturene buraya kari. Ndi tayari ku support supplementary budget kana budget ya ku support antu betu bamba kuritirwa ngui. Ko governor kethira we tayari na supplementary budget mirete mikurukie ndaike imwe nikenda antu betu baumba kuona faida kana baumba otethwa ni thirikari ukulukira kigina kia county government. Igitenererio akaribaba kenjei baithaira bena thinene neru ina nende kurite mbure makondoria nitite na mbere obachumbura thokone na kinya nturene iromba reo ki thirikari county Meru na kinya thirikari nene nende ibomba guchwanjira choke tharwiru kenda rumbo batetherie gita ria thano nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika. Minista wa barabara na ukamate Kipchumba murkumena ugete barabara Meru na darakani thire itirikite ni kumania na kurewa kwa ene kandarathi barabara cheveria murkumena ugete ni bambireria guchwantaira chia urianende jirikethira ikibutha kwa nare kite wirane ati barabara yakajiondo thiere gachogoria Meru mutindo mwankamare na kethira ikirika kia mweri juethatu mwaka twitite aretiara yarira kwithirite ninde kinyante au nyambere ya kamite ya bunge ya Senate ochokie bioria okonie Mirandi Kathomba nange nakuone atinende akariba nto ibomara ni bakuromba thirikari ya county yo yatarakani nende kubathondekera barabara ya Mwangaza iranende bakwete kwithira igitira kaiteneka akariba baugete njire yithirite nende tyanila kwa myaka mugwanja mithiru na thirikari angabana njuki itethira nende kibarikana nende bariuga kinya kunogokia endo bonte ryo ni kwithirite kwitika thinene kumania na kuthuka kwa barabara Mati Mugambi na ripoti ye. Atori bantora chianto ibona ntora motori wandi ya muthambe kerege chigo mbunge kia marabara uge munthe ikogana baraumira kumira bonthe kenda gutumana ntumwa kiri ngavana Muthomi Njuki thirikari yake na nkinya MCA wa wandi ya muthambe twe Morris Maugo koko ni twarindikire bururu twekarire ombiti obu twitagwa barabara yetu ni ambiti kogu turenda kuga ati MCA Maugo ngavana Muthomi Njuki ino ni barabara yenu na kung'enta konene atori baba bariuga barabara ya mbiti kana barabara ya Mwangaza bararagia batari toro bakithugania bora bakaomba kumira gitumi nkwareria mauntu ma barabara ndagwirirwe gicwe ndiete kwewa mwana akuya umira au barabarani niyo ndiomba oma bala twadurire MCA wetu Maugo neja turondekere barabara no ntoliwa arane eta kwa yambiti ani amire te yambiti wono bwale bagotoga turondera barabara no 2027 twauga nombi no peo ono kauga ngara ono kauga uwi no peo kwa gute kwa barabara Mwangaza okete kuromba kula thank you bakiaria na metha ya Weru TV bariuga mathiko ta marabari na muthenya wa ru batikomenya bora bakarutha nontu gutire nkari nkinya nweri kuyomba kwithirwa ikithungira nturi antu ibo ni tabumana atongoria butio nontu ko tika twabuthura bututethereria mathina magwetu na ukira tuika tutikubona leo na igaturigarite kwina mathiko mekuru onamo ni tukurigwa mwiri gatukagira na rebwa bwa mururi kana ne ate gukadi nuntu njira eno itikuonania ashika umba kumimana tiga ciarurira kuri na mathiko bariuga nkinya ngendo cingi cia ntugo gwa ntugo ciakwira nkinyeria kwao baturagia Kenya mareria ringirigitigaga bakithiaga cara ya magiri na magiri ma mbeca tharigwiria iria tunagia murimo uria wa karigini njirani iria mbegaiga tukerira uria wijagira nyandire rimwe tugaitithagio bwa stage tukarira ngarama na ona gwi ntuko ria kwa rietikite na mutungi muuroni na ndatendera mpirite
Kiripotera Weru TV kumantore antoibokere gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mogambi. Rais William Ruto augĩte thirikari kinini ĩkawatana na Nteto kĩũmbe kĩenda kũrĩkithia mũbango ya universal health coverage. Akĩaria Ruto augĩte thirikari ĩkawata mbaru rwang'iro kũthondeka ndawa kĩenda kũbongela Kenya kũrũkia augĩte bakethĩra kinya baitagaĩra kairi ũrĩbũ goti rwang'ine rũu. Rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto narĩrĩtie mantu yagie ũgima wa mwĩrĩ amwe na mibango ĩrabainio ũkulukĩra mũbango ya universal healthcare akiuga bakawatanĩra kinya na andũ anyite cha thirikari kenda kuingia ontobono ũtiĩra ũgima nĩbo kwĩthĩra nĩnde bokie kawa. Universal healthcare is not one thing. It is not one facility. It is a symphony of many elements coming together efficiently and effectively. It is facilities like this and many more, research, training, health workers, social insurance, local manufacturing, and other many components weaved together that will give us universal health coverage. Ruto na kwithira gita na mbere na kwariria mantu ya wendia no bwithia pointo biogima mwanka ukinyira Antonio Ntobo agitumi kiri uteithia kuingia mubango yo ya UHC atariria mawatho yara ya kurukitwe kenda kulikithia Ntobo. October 2023, just last month, I assented to 4 bills, namely the Primary Healthcare Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the Social Health Insurance Act 2023. These laws provide the legal framework and institutional foundation to accelerate the attainment of UHC. Rais Ruto netite na mbere na kuria menza mwana KEMSA kuwatanira kendo tigira mathaga yogima na kwithira nindi akinyela Kenya na njira uthu njira raugite nindi kethira bakuna bukatha. For 37 years, MEDS has played a leading and significant role in the supply of medical commodities in Kenya and beyond. Since the advent of devolution, MEDS has supplied over 7.5 billion shillings worth of medical commodities to counties and government institutions, playing a complementary role to KEMSA. I encourage the two organizations to strengthen their partnership to exploit opportunities that will benefit Kenyans. Nekirite wirane ati thirikari ikawatanira na ndwa nyingi inyite cheki thirikari chobwithia bondawa na mathaga yangi yarongiro rogima kenda kwagirithia na kubwithia buru Ntobo. The government will work with the private sector to actualize universal health. We will review the tax regime and cost of doing business in the pharmaceutical sector to make Kenya a regional pharmaceutical manufacturing hub. Akiaria kire kĩgomano kĩu Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha na watete Ntobo mbaru akiwa nindi babangite utiira mukenya ate kwethira kithangika kire mantu yegi ũgima. This institution is a critical cog in delivery of healthcare in this country. We have our institution, which is KEMSA, dealing with the supply chain, and KEMSA serves close to 60%. MEDS in its own, Your Excellency, serves 20%. So if we put MEDS and KEMSA together, that gives us 80%, which is critical in the 80-20 rule in ensuring that we get our supply chain right for medical products and technologies. Kiambu and Kajiado counties. Na tujokera nende Nteto ya ukabireni ati Minister wa barabara na ukamati Kipchumba Murkomen awita barabara chemero na derekani dhire iterikiti ene kumaniana kurea kwa ene kandarathi barabara chevereria Murkomen augite ni bambiriti ya guchuanta ira chaura njira inendi kedire kirikakia na rekite wirani ati barabara ya Kajiondothi yeriga chogoria Meru Mutindo Mwanka marina ikarika mweri hiyo tandatu mwaka tayari reo kinyete mbere ya kamiti ya mbunge ya Senate guchoke vyuria biegie njira. Anthony Kadenya na Nteto hii.
Thank you, Mr. Speaker. As I said, this is, it's always very nostalgic to be back home. Akeli muthenya umri nyombani ya Senate kagita kala gucoka gibiuria bikono rutingoge bwa ministry yae na kinenkanira masokio kilobilo ba Senate wa Thaa Mwandagatae waziri wa barabara ukamati na wakikipchumba Murkomen liwaluga wakibwa barabara ya Kaja Ndothi Erega Chogoria Mutindoa Kereani mpaka Marima Bokethiro Bogekinya Muthia mbere atari 30 mwezi wa 6 mwaka wa 2024. We have this project. This is RWC 150D 474 for the construction of Kayododhi Erega Chogoria Weru Mutindwa Kereani Marima Road in Tharaka Nithi County, which is stalled since its launch in 2016. So, Honorable Waziri, what measures is the government taking to ensure the completion of the project, and could the Cabinet Secretary provide a timeline for the same? Kulinga na waziri Murkomen barabara eno mwana ingi kiri kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Meru amona kaunti ingi jithire tuikwamete kwa kagita kanene nonto akandarathi baingi barabara nkireto ngugi ino ni baebere nonto bakulega kulewa. Waziri Murkomen akiuga lwali ni ruthite na mbele gutigira kandarathi baba ni bagocokera ngugi jiao. This is a national phenomenon, an inherited problem. The road, for example, this one of Tharaka Nithi, Mr. Speaker, I wish to acknowledge that the Kaji-Uduthi Irika Chogoria Meru Mutindwa Kiriaini Marima Road, Mr. Speaker, was awarded in 2016 and has stalled since 2021 following the withdrawal of the contractors assignees citing non-payment of certificates. The Minister has advised the contractor to resume works and ensure completion of the project as arrangements are put in place to settle the outstanding bill in the next financial year. We therefore envisage completion of the project by June 30, 2024, subject to adequate budgetary provision and sustained disbursements. Some roads have been pending, like the one of Tharaka Nithi from 2016. Mr. Speaker, some of those roads, if you allow me to just give me 1 minute to read that, Mr. Speaker, we have a problem across the country. Roads like the one in Meru, Mr. Speaker, in the Gembe region, where it was awarded, a road was awarded, Mr. Speaker, in 2016 in Maua, Atiru, Kilili to National Park. That links again to Tharaka Nithi for that matter, 2016. It is incomplete. It's less than 30% done. Na kile kiure kingi ya Senate wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwandagatae kuna utengo geshigo bunge kia Tharaka kile wakibwa barabara kwa kagita kanene barabara nyingi ya kwa kile shigo bunge ingi na kulekera hoindijia Kenya kile geshigo bunge kia Tharaka gatae kiwa ukagita kwa wakibwa barabara nyingi kaunti ya Tharaka Nithi na ukabokuwa mite. Na kile masokio mae waziri Murkomen aluga thirikari ya Kenya Kwanza ni kubangania kenda gutigira utintere no eko egutengwa kana gutigwa nyuma kire waki no thondeki barabara. Tharaka constituency, Honorable Speakers, for a long period of time suffered some historical injustice in terms of road network. I don't know what logic is there that a road is constructed from my neighboring county. When it reaches the border to the Tharaka constituency, that road ends there. The only road which has been, which has Tharaka constituency unseen, is the road from Gatunga to Chakariga, which has also stalled. That road was launched, I think, 2014. Up to now, that road is not even motorable. So the Tharaka constituency, Honorable Speaker, I think I would request to know from Honorable Minister, why has Tharaka suffered those historical injustices in terms of road network for the last 60 years down the line? We came to office so that we can solve problems. And so one of the problems we have is to see how can we make sure that every part of this country, at least everybody tastes some level of development for equitable distribution of this infrastructure. The same way Senator Tobiko raised about Kajiado is the same way the Senator of Tharaka Nithi is asking. But there are plans underway to tarmac Miamponi, Mukodhima, Gatunga up to Tharaka Road. Mr. Speaker, we are also alive to the fact that I was here with Professor Kindiki, my teacher, the CS Interior, when we went to see the road of Chagarika Marimanti,
which is still pending from 2014. And a number of those roads, I promise you, Senator, that in this program that we are trying to resolve the pending bills will make sure that your county the marginalization of your county is addressed. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Minister wa urimi na ndethia Mithika Linturi natungiretie mambura ya gwikirwa nthumbi kwa taramba ndethia kaunti ya Kirinyaga kuringana na Mithika athomi baba kithia baitithira kibuni ni kiri thirikari na kinyantu kiombe gukiri urimi bwa ndethia bura ni gitumi mundu kiukiri bya kurende gurune kuroki minister ugite thirikari kambiriria mubango yo kwenderia arimi mbeu chendethia chigenandi na maguri ya rindi mweri twithite kenda gukiria urimi bo. To them. Thank you, Lord, because of everyone who is here. We thank you because of the day. We pray in Jesus' name. We are keen on increasing or changing the breeds of our animals, and the only way to change the breeds is be able to change, to give them the right genetic material to change the animals that we have, and get the knowledge to be able to feed our animals with the right feed, right nutrition. Then I'm happy to say that from here and the advice to these young graduates, the why I say they are getting into the market at the right time because the potential we have is great. We will be rolling out the program of supporting our farmers by supply of the sexed semen and giving the sexed semen at very subsidized rates. I want to confirm that before the end of this year, before Christmas, the Christmas gift I want to give to our farmers, our livestock keepers, is to ensure that the sexed semen that we promised that has capacity to change the genetics of our animals won't be available. Just like we committed, we won't be able to get it to the market at a cost that is below 3,000. That's what I'm working on, and we'll be able to tell the country at what price we will be able to serve our animals with sexed semen before the close of the year. The e-fertilizer subsidy program that we are running is now a success story. I only want to ask you to know that the commitment of government to farmers is real. We are now in another phase after harvest where we are distributing or giving out dryers for cereal dryers so that our farmers do not lose their harvest because of inability to store them because of the moisture contents. Synod yagagane chumirete kwanda mitintere chama Elisabagisio Keburi bakeria niboretie yudi na ntobonde gutumira mburene ndikenda kwanda mitina wingi kenda kinya kutetheria ikiroto kia rais kia kwanda miti bilioni 15 ndikenda kumenyerarera. Kelvin Kimathi na Chikinya. O irinjire ya kuwatira molo tuya thirikari yobandibwa mitera bingi muno maturene mburene yi kanisa ya Kagasi no Nteresia Mailisaba bore rungura mukariritu wa Isaki Kinoti bawatanete na shukuru Imwe ya twana totuyo shombo ntere urunguru ekundike mwe kiteke kithirikari kirithithia remwe burure wandibwa miti munde no ya shukuru yo mona kanisa yo ntere oyu venyajwa narua sinodinira bangite kuija kwanda miti munde nejuju chwayo na miti eji yeja nine Equity Bank namba ya miti ni Ngirijiri na mithemba ya miti ni Mexican Green Ash itumenyete kuri no batuba kwanda miti ni untuba gukaria riera na kumenyera mazingira jetu ni untu bwantu bangi barabakeja nyuma yetu na nikyo turonere kwagirite tugwatanire na baba ba compassion ya KE 0786 St Matthews tuande miti na ndemuritu ngoge wa KE 786 project tulitagira ana ngoge na ntukweno ya narua ndina giteno sana
nontu bwa antu bakaga synod kuona na kututhula twithwa twi party imwe ya kubatetheria kuanda miti kiwanjene giki kia synod. Ni tugucokeria Murungu nkatho sana ona kethwa ntukwitari mbega muno nontu bwa mbura, at least tukugeria bura tunkiumba kuanda mitira tuomba kuanda kuringana na atongoria baba mutaratara yo bawite gitumi bio binene buru bya ukumiana baba ni nikirithithia riria wandi bwa miti nikenda bakura bakemenya kuatila riera kinyabo ona kuluntu bubongo muno no ntuirie no ngatumigarule bwiji semi-arid area no ngatumigarule na tukale go migarura kinyana baba batimiumba indi twabambirie nandi bakomba no tubakethera twathithia na baga na bobenderia kuthithia kuona na generation ya tuthai gutebui kwina a lot of challenges na ndiga tuige mfano wa muti thaira wa wanda withagwa onalira kwina kiangazi gikariata ni withagwa wina hope that one day ni gukaula na ukaomba gwe sustain ukaomba kuendelea gukura koguo na atitwe youth nkiaririria sana ke youth beto ba 76 bwetho bukimenya bwetho bwena that hope that all is well. Education ni ekubua kionaniria takiamete bukamenya ndena education kwena hope that maisha jakwa jakiendelea bwega sibu wantura yemishek maingi nkuromba na gitio gikinene sana twikire wandi bwa miti mbere kapisa mwanka tuone nduguru yetu ikugaruka no gatega jana ndugatega irie turi kukambiria kwara wiga gukararia kirundune lakini utigwo karari wene kwou twande miti nenya sana na ingwete ki antu kwere nge tuka launch kwanda miti tukabweta nikenda tutangugia sa team together we stand, divided we fall. So inkwenda babwe the youth bwekere mantu ya umanani sana nengo tsokere institution yen nkadho sana nkiripotera Weru TV kumabure mbita wakeuvi nkimathi Chari ni bori tukumenyera na kwariria na bobandaka barabarikete nende kugimerwa nende nanjira ya mwanya ni untu ni baraketie kwithira bakiuma kiwanonyi bone kuringana na kurubangotaniro ya kajiondothi baria bakwithirite bakiuma rakia daga 35 nkurukia kurubara nende batina kuruni bori tukumenyera mitugo yo mbere ya nabo Martin Mugambi na chunkuruki Thaa kaimbethe 30 na chiere muthenya we munthiro thiritwe mpumiro ikiama kia rume gia kanicha ya PCA kajiondothi bubu nyuma ya kubia na nkinya kuthomithua mantu megie muturire na mukarire wa muntu murume kwa biumia biere. For the past 2 weeks tumekuwa na siku nzuri, tumekuwa na wiki nzuri na tumefunza mambo mengi, sexuality, drug abuse, discipline. Niko na hakika tumetilia manani na tutafuata. Reverend Nicholas Miriti murugamiri wa kaniche no ariuga ibwega ciari mono basingo mothers kumenya na baba batire tombo ikairinde ibakurukitie kinya ndabera nenda kabari na jio na kwena buria ndakajiendaga na buria bakwenda gutiritwa kogu no mwanka batikabatiriti tatwana kairi kana batikala na bota jiana neba twike lo modelos mbega ne kenda at least ndakaino jumba ko take over the laws jio a family ona jio bonwe buria baumba gwikalania nambi na jeri bau na ana bara bangi bari muchie ne kenda batwika jonereria mbega kiri bau bangi Miriti erite kinya na babende tikabara twika ndichi na rugendo rwa unturume na rugendo rwa kimaisha ruriogo na nwaruraja gutano mbele gwa twika watano twika ndisi lakini nitulabirire twabera gutano te ndisi ntuko ino ndisi ne kila kiongo ni yaku utwike watu agutumira kiongo nontono gatwika liwo gutano ukila kilo kana utekilo kila utekilo utena kithomo ntuko ino ni useless kwa ule tabalandi vaisile na antubagatuka antubega guteke batikumenya certificate yonde ni bati covered guteke batikumenya kiama gike kia rume kira nenkera mataro nginya ciari barabari na baba kwe mauntu mamwe maria maybe araruthaga riria arari na mwanojo maria tebwiri kwithirwa akirutha ketho kuria antu bari na core
bari in the single parenting families either ari na mushore wa mukuru na ni aramuretaga mujie nkubera please maunto tamama tekoneke ni tonto membi aramuenagia ni anko kana ni kasi lu atomba ko mweni akaire because these things have been exposed to these children or to these young men. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Mbitagwa Martin Mugambi. Right, na nikuma Nteto nende Martin Mugambi tukitha tuyekera gatanta Nteto chetu nkatho na nchono tubakwithira watanite na woniona chekinya thithatu tukitha tukyotana ringi na Nteto Nteto cha Weru thithatu muneto mathithia etwa Maureen komena ngetwa PHINEAS IMAANA.